nakalaboy ako. Ina pwede kanihab nga o gumo tamo dat tinaguang. Lebih kurang ke pukul samok da pukul 3 dite no nga apa nakarekat tiwalay. Nakarekat na di babay no. Isambot kano pod kapag yang pahit isu nga kaisisan sa banabay no. Ato kapag tilang pusam kana umisi sa takod isuang sambayang. Kinarahingan isundu isuang kerajaan sorga kasabon diti insan po dot rumomu tihay kumadia mang kabayahan ni hay depang hakanu umpaingka nagi dapat tilambus isuang dot ay kapag isisan da hay da sumambayang do kasuaban na bay no nga hinohot panghakan kumadahay gisabo alumis iti pagindalanon dat kaisisan na sumambayang iti kanuh dat popoy samak dahay kumadia. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen. Oke, apo katilang busom paingkurohat kakitanan da kayo dat siaran no bay no haradit kita ko di Elda Enrud modaw kodaw might site paingkurohin na da kayo hom might site tinangkuot siaran to ko sanongi sekira na pod might site nga umbalan to kano maghumaralan da paingkuro. Sekira na pod tumanud dat Aswaw channel ikalansanan dat ay da might site ki oke. Sonong bagi. Oke. Puji Tuhan tu alumi si piramutan dati. Nga alumi si dadi di kasuab di kanihab. Iti adit si umbal pada di kaguh dat miampaid ay ikay sisaan dat iharohoman pinguhatayom paingkuro kopyo nga ay manguro isuang dat kasiwatan dat rikot songkauha tanta kondod it rumikot ta isay no pay mila datid man uhotad isuang kaisisan dat sumambayang itim santab bidi ay bulayan dati nga irinohit pelajaran dat awayan dati. Bayno na po nga pelajaran na po dati insan pakagud karahit dot babang do pamagunan. I kamoyan dat paingkuroh na kutit mamabang cahaya tay ko kanawahon dot kamoyan da mamabang ko pamagunan. Iso na pohot ay keperluan ko pia dati sira da tum iti kanawahon. Labi pendot ti mamagunoh dot ay karita dot mamanaw. Keperluan na po nga ana out o kito. Ina po pamabang nga inanday Lampung. Karuba ako na di karita. Tay ko mamanaw to kon dala taon nalun. Kapirantay nun day karita to kom idombokon. Nga tok tayaan ko no ko kita. Ana aw na po ababangan di Lampung gisiyo. Ana aw na po kita no nakuro. Atarangit bo Lampung daw. Ipiyay hirid dati nga ohombian nga it o kita ni dia Lampung nga idit ay so no bo. Nga haron ay pinapuinta lang gatang lebih kurang ko piro kadi.
Dua na hatu somlobi o gatang tuk apangkal-pangkali po maggatang hindi nga ino po itao sa nang idihom pasirabaw ni Lampung no karuba ka na po di tulun don tulun nga po yung siriba bo nga kinatarango na kanto di gisambot it mituong nga taruhait o purimanan no atarang ko hit babang idit karita di siya. Iri na mimbulay na day ginawad ay iyo po dadilo ka. Nga sorohan no nakagud osorong di wakon ka. Miagal na diad osorong nga miagal idit. Mano ko amo nga haro dagay korohyan na ginawa bo. Paingkurah dat iswanggot rohani. Hari nangkud haro keperluan datid miagal di ka paingkurah. Di kaswabon ka nihab nga minayo kud hilod gereja likas nakoreket kod hilo puji Tuhan tu inapohit kinapiampayan di iswang kaisisan di nga miampai di Elde Pancido nga ataman manginsok siyo hoy. Intan ko nagituro sa siyo nga ay iya dit nga nainsok-insok ko siya di kalibupuson la pira umur no kasi kangku maida umbalay mangilak 80 nga nagidi pwede 80 nga panginginsak ko siya rin mo nga nagyain sakiti ng kalanot-lanot mo tahan tukul mo kakikira di tiyadig. Jadi iswang dot kaposian dati itinang pakamuyan dot babang pamabang pangito nga asanong no memang apatut dat gunoon natin iswang kaposian sa sakira piad itit kaposian dati sebagai tulun na kaubasan nga iti no papelajaran tingan noy painsamoko ni paimpohod sa kirahna iswang dot ay rohani. Insan pakagu dat aguli dati paingkukura ti kamuan dat ay babang o pamagunan ihati na kuy kamuan dat pamabang pamagunan ko isay nakurah tu ay naitako pohong pito dahilo. Iswang ka Matius buku kalimo ayat 4 hiti na paminaboras nga padang mapat iyo kayo na po nga pamabang nga pamagunan bandar na pod paingilih dahil sa kanuluhon nga amo nakanta mila komondat kalisok. Sakira na po hadat na po Lampung no di nga ay pailihan no na po hila sa kanuluhon nga sontab na po dihirid isiriba nga ababangan. O kon ka ababangan nga kakito takod haro Lampung ko hilo ka. Harohot asaraw ko hit saritad dan tanganak dilay. Hinggad ina pa'y kinayanan na ditanakid di nga haroho watu dot ikamuyan da batu karang. Jadi agumu na hit mentinalib dahirid agugu di batu karang ka. Nga sa ira di dong tuwong ngayon di tanak poton duay da Lampung nakuro. Moidat okito ailan da tulun nga ihiri na po dihom harohot kaguguon. Irih na dihat minamon sa ida ina po dihit watu hindi nga okon di kaguguon di muntinalib. Nabura sa hilo dat ay iya ko na po nga pamabang nga pamagunan ina po di bandar paingilid isa kay gunung nga amila ko mo na kalisok. Kago nga ina pa tulun na papapoy Lampung hindi nga ay
kon kondisio pailihod ihirit ay soko kito, suai ko pohon dahirih dat pailihan gisambot mamabang o insana na tulun isuang gawalaidi. Numandi pola pokok dahodid ayat kepada manam pengkah kau nagi di inapot babang dunga o kitod itaguangan da tulun moit yelo na pangako kitod kaboboyhon no tasanong papabantu ga kinorahingan dahil suruga. Ay susah memarati lo ki. Megal ko iti pangito dati. Koni kongon ku polis soko nga milo na po man patutubo dat moid okito atarang okito tokodando. Koni kongon polis soko. Numandi polong busok dahil dat pengkah tokonogi dat pananu da kinorohingan nga iati no po iti no pondat binabang dati nori tanda itit nunula binabang pengkah natit koboboyuhon dati nga mandati pokitono kumatulun da suai gisombo yolo na po nga nukad berasa hilo kokito dit koboboyuhon nudit osonong pasti yolo na pa nga papabantu ga kinorahingan sira kokita di komondat koboboyuhon nudit osonong. Sangulun na pa'y asilih dat pamabang pamagunan nga isiyan na pom nakatarimo dat ay pamabang mantad da kinorahingan. Kano hinday siya mamabang da tulun, ralan da tulun, dit amu po nakatarimo dat ay babangid di. Sakiran po salait. Nugya salait tesuai boros salait sutirik masih sa sutirik salait. Saira no po dat katarimo ka salait nga ina ponde salait idi nga gunoon no. Moedat tulun da suai nga ababangan daralan dilo idit manu kitono. Saira na pondat ababangan ni dilo daralan nga inapahiman dilo paborosa nga no osonong nahotawkih nuto manahak dia lampung ka. Satirik, satirik. Irih dahit isuang napan orohani nga iridaman toko. Hinggo dat inapohit sutirik potirik katinahak kakinorohingan nga ay oguno. Apakah dadatit isuang koposian dati? Okito napat tulunit potirik tay kasalait ibinabanggot kasaliwan mantadit salait idi nga inapondahit royohon dialo ipobantugan dialo nga iguas. Okon ko iati irid it man ko piyo iguas iminanahak kawan kadi manginsak kawaibi pikira-kirad pukul nunu di kasadap idi pukul 2 lebih-lebih lah. Mantakud po nang ikapa. Korikot tadi dihilad bulatan nanas. Bulatan nanas walum-walid mong kudarak ko di koritan. Tok koyom. Italun-halundot ayah taruk ya di kepirit ya di. Nga koting ko dingi madi siodop. Umanaw siyaw ko na po, mingkuruhon, kudarang kat tumali bihilad. Bulatan nanas. Arato mo di tanalun dihilo way bihoy. Nga iri di kamon good. Koting ko di madi siyodop. Ano po okito kopi aiman kopi atok. Ano di kinarago di koritain dito. Arato mo di nawayaan. Ito kudarang mo di mo. Saira na po dot
kawaya ko diri endam ay borosan dahil bulatan na nas tamparuli lah. Hinggo-hinggo boh. Hinggo-hinggo iti talun-alun natin iti. Kawaya kanu padiri nga isayo mantok ko boroso. Oh, manguru na di kapiyahot aralando. Saya ko panangi tamparulid di. Manguru di kapiralan diolo ka. Okon ko iya kayo pasalon to kadi nga iwoyoon diolo. Iwoyoon. Pingkah tengkono ikagud sebagai pananu de kinorohingan nga kaubasan patulundot seirad harhit pawonsoyan datid amu ngosanong nga ihati piamangku nunu uga masyol lo ka. Iri ako pagulo gin nunu di huga masyol lo ka. Sakirah dat momonsay to dito sanong nga uhaton ni kadaud nunu di huga masyol lo ka. Nya galad di hakay bulay gi. Jadi katarimo to kanu binabang mantad kinorohingan nga irino hi pababangon dati isuang kaposian dati gisambot tulundot ay suay nga kokito iyolo kadaw nga kapuriman di binabanggot pinatahak kinorohingan kuma dati o kono-kono jalan sandakan mumbali dati moy wayad hila jalan sandakan ako kurah tina lala takan mapasalat kinaratan da talun-alun tok belum isay juara nga autom kumbalid kanu juara suklah manikid dapay tulun na nakatarimo dot paingkura hiti kamoy dat binabang mantad kinorohingan nga patut nilo da mamabang ay dit amu po nakatutun karait tot koposyon na pinatahatos 52. Tokodi dat mamabang tulun da suay moy dad iyolo kadaw nga katarimo hindi salahit tot tinahak kinorohingan. Suway ko yati na po nga mamabang tulun da suway. Sayra da kadaw dat yati na po nga osili da binabang pamagunan nga yati ni kadaw nga kanu kasari dot memurimon menyadari opurimanan kasari dati dot nunuh nangkuot tugas no sebagai mangigitidit ay binabang kinorohingan nunu tugas. Sekiranya po dot daray boh toko sudah pasti tugas nur po nga sebagai sangulo na daray boh daray bing. Sekira mengingiak toko tugas apa dati nga mengingiak. Sekira dot tugas nu na pohom mengimuhaw iri ni tugas nu sebagai mengimuhaw. Omay toko no kasari-sari soroho tugas-tugas dat ipinatumpoyo kumadati moydot osilih tokod mangigitidit pinatumboyoon dot karajadi buruan idi miampaid monopot olihuan. Naraitan ditinut yati no potinga imongigit ti boros sa kinorohingan. May na dati purimono ilo pangingigit dati do boros-boros kinorohingan. Kada dagi sambot no kadilo, kada gisambot ay olihuan dati, oilihan dati, lalay. Api ato mo doon mo. Dagi nga kaubasan ta kanu potiyom ajarang gid monomod. Inagi monomod at asaru ta kanu nagi monomod. Right ka boros sa kinorohingan. Dadamo taharat kasiwatan monikid dapat tulun din nakatarimo dat babang kebenaran
nga paingilih dat iso o tanggung jawab miagal na mahdi nabi Israel di nakatarimo da boras iti hoy tanah katulun iyohon na po nga pinapaimpaw dia o silih dat penjaga mentok da Israel. Manta di pakinongohon na ti borasku om onuay na susunod di ilo mentok doho. Jadi ilo mo tadi tugas dati ti sebagai nakatarimo dit binabanggot ay keposyon terang dunia di pinawaya kumadati. Jadi ino padihit binabangit di nga kada na dit olihuan dati kada na itu memod-temod dalihuan kada na pailihon nga paingigit kasari dati hinggo takon po nga mogulinaw mongulinaw kasariit binabanggot pinutumboyo kumadati. Iri na po nga o kita datid iswang testimony jilid 9 mo kasurat kahapodom siya mamduno hapod. Naretan lagi kadaw dat ay suway ko kano tokod mamabang tulun sa pitulun nga kano tokod lagi kadaw papiduo montok dot kinorahingan. Tuin na po'y binabangi di nga kinorahingan sa kanu. Uhupan to kay kinorahingan. Dot mongigit di binabangi di kamun na po nga may na dati pomungo kumatulun da suway. Mo'y ina po'y tulun-tulun da iso ang katuangon nga iyala na pa kadaw nga katarimo mengagihkan pagiduduan dati. Iya nga kanu, mo'y ina pohit kanawah ni di sira da pagiduduo nga kanu da manimban dot pemusarahan diolo okon na ko pemusarahan ginawo nga iswang kaposyon nga kanu nagi dot sumimban. Nga ilo ni kamuan ko diten itong pinaid aga timotilo ay itinat mantad dati ribo dari kau saja itu ka tapat kapid dari kau saja itu kumbalo kun insan dot tahun 2010 harti tambalut dot ino pa'y sigup bisyo nga amu na oputut utiso oputan putut kang kudis yohom amu kay kopya na kumbal hara ginawad tumingko da manigup kang tok haro na pada kopya man akano tumingko do kuno da kopya ti ka iya din na po nga haro moti nga montok na makopya ditulun dot imonopot ta kopya monongkia kiginawa kopya monongkia didit inomanigup kang sakira na pod itis pawa ko na ako'y manakot ino pa'y undang-undang nga akon ko iyo di nga imonopot ako pio anuan dit tubati di kang kusyo tokom makipipiyo no matisyo jadi manu ko na kapiyo kang manu ako no matiti ka pero gatang pinagulo jadi ino pa itu bati di nga ay monopot kan pa kapiyo mila ko patakon ay gatangon ako hindi agatangon nga ay tarimon no na po iri na po di nga dari kau saja itu ino pa itu bati di nga dari kau saja itu iri na itu bati di ay gatangon nga amahali mah tu okon na po ko mantad dia ay milo hiri kiginawa ko tumingkod ko mo ginum ko mo nigup ko nuno na po nga dari kau saja itu mantad ditulun iati ka daw iswanggot
pananudan na boros kinorohingan nga mantada dati iri mo. Mamili to kono pohdot tumilambos sa iswanggot boros sa kinorohingan mantadi dati. Mamili ka sumaliwan mantadi di boros kinorohingan mantadi dati. Mamili ka magalay, mundorong, sumimpang, mantadi dati nga kaubasan nandodot ako'y dagyan akon ko bau nargang kay get mangimbayat tumudo bo ka. Ako'y dagyan nga Elvin sukat get sonsog tumod ka. Nukando di sawo. Mga kando po siya time iya nga mo inanda pangakanda tayi. Ako nigya ko tayi inuman dahay kando. Haran po hit panumpalid dahiri nga. Ino pa'y kunsi dahiri nga atapat tagidat dari kau saja itu. Isuang ka karuhanian, apakah itu kalau dari kau saja itu. Memilih ka sumimpang, tumilambus, atau patid dari kau saja itu. Jadi, moidot tulun da suai nga kotori mo dikuasa dat binabang idi nga may na dati ilo pomungo piduon pamiduo toko kumadi ilo. Iswanggot ay tulisan Rono buat The Acts of the Apostle, muka surat 134, Minoboros. Korohian dat surga, itamodan da suruga, dot iolo na katarimo di binabang idi, nga popoy duo dai siyolo, kumatulun da suway. Kakal pod iswang do katuongon. Ino po itulun na maganud, ay karaja idi, mantadot tadon di pointopot nga osilih nundod alat the agent poing karaja o maya diolo inapohi kuasa idit injil lo kebenaran di nga kanum menimban pemusarahan nagi ginawa sa sangulun. Kamu na pa itong pinay nga agayo ti pematugas tokot ti iswanggot o pendalan iti kebenaran. Tu inapahit ay pinindalan dati kemampuan dati pinapendalan nga kanu dot popoinsa mo katulun desuai do katarimo idit boros-boros kinorengan kanu menimban pemusarahan kaboboyuhan da sangulun. Suai kairi inapandahit tugas set agayo kopya diri nga kanu dot mga hak di tulun-tulun di kakali magakundot pananud da kinorohingan. Kumoy na pulo nga o gumuot ay pananud da kinorohingan di kamuan do malayod nyawa-nyawa ikan. Nyawa telur di hujung tanduk. Iti opo di pinuho borokot kadati. O gumu iti pananud da kinorohingan da ino po iman diolo nga mihagalid diit munad opisok kopyo bo it mikabti kahabo tede mikabti kahabo tugas dati ino padando hitulundot roh nga it santikabti kahabo it rohahay nad ang opisok nga anu da kagud opusus ilo na pot manahak ko oxygen nilo nga hihati no lo pinatumbayaan na kinarahingan paigitan nidit oxygen daruhanid montokit santikab-tikab pod orhay nad ohalu dat ina poy karuhanin delo nga kanud koing kokoton dawago
Yudit osono ngikarangahan ge agat kamu tokoy agat mo ti lo. Impiro takonan na bulayan dat ina pa'y tulun dat ngayon dati ropoho ngon nu ahako kagu gumuli kumakinarahingan andas nudid ososanong. Iya nagi ot umang-umangan da sumuano. Ya, katumbayaan no pas dit katumbayaan iman no pa ditulun nga hana-hanom ako hobo. Ikaw mo no mikab-tikab po. Nga ilo no patugas silitang pinay agat. Nakuruto agat. Ago mo itit panano da kinarahingan dat ina pay rohani daw nga mikab-tikab po imatay na kakikira di bo. Iyo po di pinuho borokot. Andas no di masasa nga may pangahak kagumuli. Tok. May kanaporikot silap sikita iya nagiot agulian. Iya nagit auruan. Umang-umangan ko no. Isay ka mo'y po nasihat doho. Kano diwo kon. Ilo nagidot. Ako. Yun di osa nang ila tugas mo. Kararangahan. Nga. Oroitan no pala ka mo yun dot. Ay rikoton dati itulun-tulun dot. Nyawa-nyawa ikan pod isu ang rohani. Mo'y ina pa'y rohani dila nga otanduli ka. Agat mo tila sa bagay. Tulun na po to mo dam agatan to ko no. Iri nakasari ikaw mo imbulayan datid. Sayra na po haray tulun dat. O kita datid. Mikab-tikab pa'y rohani daw. Ngayon no anga tay gumuli kago. Hilo na mo tila kagaton nilo. Manu na onwide. Pendapat taguran no kasyo. Iya di gulo nga hari masalah no ka. Yati nagiot yati ogulian bo. Dohiri. Nga sorho na dati dat yati nahit pinatumboyo da kinorohingan damahigitid dit borosidi. Ibinabang kebenaran Injil. Sekira na pamadai tulun, kita pakatuy siya dat paing kukura ti tulun da paing pasid isuanggot binabang kinarahingan. Kumadua da kalimpupusan. Sangulun na pahit paingigit iti binabanggot kinarahingan, mamabang pamagunan, nga mamaguno iti boros daw. No pakago, pengaruh daw. Suway ka kamanda pengaruh, nagi timpu waktu. Dot memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ilo nga agati oy ki. Agatan no kuno kita iyo la ako kay lo do kayo. Kada boros dot mamagunod boros iti boros. Iti na po boros nga okon ko insana natulun miloh dot mo boros. Popolombus. Jadi ilo nagi popolombus nga ay agat mo ti. Opuri manan ko did. Sayra na pod, gumo na ti kumundo kasibukan iti dondo la. Gumo na ti kasibukan nga. Tokoy. Tercabar kalau kumundo popolombus sa boros. Tercabar kuno popoindalan iti keke aramin susuabot timpo baynad gumo nihit katawangan. Kasibukan. Tumbayan ako iya ko nga miya galid di bo. Sayra na po dat ay popolombus kada nga antaban ko lot ila kasibukan ila timpu-timpu ngay. Kada bora sa popolombus mahita ko parikot nga ato ko nakano. Dawlo na gidi popolombus. Tercabar. Imya galit.
pisan di ki. Jadi iati na po inokotorimo the mandat ipinatumboyo da kinarahingan nga mamaguno takot ti ipalombusan dati iti boros dati bayin na po nga iti na po komunikasi dati nga akon ko kabang no iti tunturo dati it pononodok dati la telepon nga gunaw na dati dat popolombusid dit boros da kinarahingan isa na pakapagalan miagaliti kay sisan dati kaswabon no koseh to kono ki intangan na po ako hondi Facebook page, hondi comment. Sa kira na po nakashare ka it kay si Sani Iling. Hindi nga nakapopiduo ka. Sharer ka ki. Yun di. Tambah satu kamangko sa kira insan. Haron nakaguhit. Yang rad milestone kano. Haron na po pangkat-pangkat tahakon nila Facebook mo. Jadi iyo no pod it nga ayo sa nang itit kaboboyuhan tiyan nila. Sayra no po may kutano di harohit Facebook live streaming nga sa kurang-kurang got insan to ko dosye. Sa kurang-kurang paling kurang lah. Jadi tu ilan no pot iati no pot ti sebagai pananu do kinarahingan ino kotorimo lebih na bang kinarahingan nga iso no pay mila dati pawonso yon popolombusi di boros. Kakano popolombus maya da kabang no nga milo ko popolombus maya tunturo no. Link kita share. Share dat maya dat ang WhatsApp ko maya da grup Facebook kanuno na po. Jadi ilo no la tugas dati. Popolombus menggunakan suara. Kaya kanu mo boros nga inatunturo no kanu. Dan ako nako boros pengaruh. Sekira iya sebagai sangulo no ketua kampung. Mantad ke haro pengaruh no. May naguno i pengaruh no. Dot popoindalan do kasonongan. Okon ko mamarutum to ko wakon. Katumbayaan ko na pa sa sangulun, may no it katumbayaan daw wakon kumadya, daw pa paintalangot nunuhit, pinatumboyo da kinarahingan kumadya. Okay? Ay, minum patakuri. Timpu. Iso nala timpu. Sibuk ketipu magunan mo. Mantad ko, sibuk ilo na po di timpu dati dot papaindalan dot tugas kumakinarahingan nga alapahan. Olopisan. Kada boroso dot popolombus to ko boros kumatulun da suway. Iti pengaruh dati, iti timpu dati gunoon dati mengimbay tawakon. Iati piya nga hano-hanad ay sa timpu miyampay do kinarahingan. Dawlo nagidi may panginjil kaya di dumulalahin hindi mo. Dawlo nagidi may panginjil iya pa nga hano-hanom ay sa timpu nung miyampay kinarahingan. Tokoy. Ilo na matiot. Ilo na lo kalomokan dati lo dilo mo. Ilo it sekira na po mamain takro. Tay ko mamain bull. Hingga na po'y akapi, akwat nga, hiri na piguli-guli. Tay kayo mamain badminton, akwat to backhand, no? Hiri na piguli-guli, di tulad na may papantok. To akwat to main badminton, akwat to backhand. Okay? Hiri na uruan. Piguli-guli may panahak. Iswang dat iati sebagai ijon da kinarahingan, mantad ko ila timpu dati. Ilo nakapipiguli-guli dat manginsok. Okon nako, ayso na di timpu dati popolong busa kumatulon na suway. Ayso na timpu dati dat mamaguna di pangaruh dati. Tuin na pa'y kasiwatan, hindi nga nalapisan na hawan.
iti kasibukan na pamagunan. Aysa na timpo datid miampay da tambalut mangimbayat diolo. Iati nga hano-hano hom ay suot milod papainom midi rohani datid secara pribadi. Tok purimanan kun mo tidoy. Manalipon ko pa doha sumano nga ako naasambot no kuro. O sampon nakapila siaran nakaswabon hingga pakayaan mingkakat kay rikaw. Wano ko panaw nadalan na kinasibuko. Iri nagid haran na po'y uhatan ako sumano nga orohyan ako nagid man na pod ako WhatsApp to tatap no o kita ko. O simbar ko nagid kadang-kadang o nga pukul 2 o simbar gitu hato. O sonong kasuwabon kad i WhatsApp no. Simbar ko no po nga o sonong sadupon. Tu ilo nulot nga atumbayan takod ilo nulot isa kaago panumpalid dorogon. Moy ihati na po nga ayso no kasiwatan dati dot mumuguna hidit iti boros dati kuasa pangaru dati dot popopiduo kumatulon desway ti boros-boros sa kinarahingan. Jadi puji Tuhan tu timpo bayno og gumuaralan dati iso na po nga maya ilo media ngay. Miloh toko dot share kumatong ulun. Nga iso pakawi pagangatan ko dati lah. Okay? Sebagai may nagyad ako to do i-follow. I-follow no tumanod ka. Tu ogumo takay kita ko nga ino pa hiri follow nga ako ri. Baro 5,100 piro hiri de. Ngo dako to do i-follow ka. Okay? Ihitin Oswaw channel ngo dako to do ilat subscribe. Sa mga ilat ngon subscribe, share toko ti pelajaran. Ilo na iso ralan dati dot popolong musiti boros. Toko kano po tadi share no ngailo follow. Kay nuno ka mo di follow tumanod gid. Sayra na pod ay mintong kadati mangukabi Facebook haratulun dot o kito dati iso na poralan di tulun na mong kaji mongilod isay ko ngon na siya tuduo ingaranuhom intangan nunom follow o kito no nunum numa follow di silo ka follow dusun ministry itulun nga asoyan nudilo dusun ministry ka ngon na siya tuduo iri nandok ka kita na siya iti ti pamagyatit dusun ministry hiti ka lunsing ka gugi. Tu haran na panday lunsing nga ting ka nga umimbulay na siaran. Jadi komun po nga kada toko no kadidon malayo jangan kita memandang remeh. Ilot follow sekira na po grup rohani nugar di tatap nod follow. Kada ang follow hidit susuay. O kita no hirit Facebook, hirit profile. Simo ka nga, like isi ti dia. Follow iti dia. Follow. Dusun ministry. Iso naralan dati dot ay moy papoindalan iti suaranya pengaruh dati iati nga hari pengaruh isuang piad alamaya. Hari pengaruh. Nunut isa pengaruh. O kita kana tulunam mana siya sukayo i Facebook no o follow hisitid iti dia iho kadaw nga follow hi ka. Okay. Kandi pangungusa nga ilo not isa oralan dati dot timpo bayno. Tarimon no dati dot mimang iri no hit isa oralan dati mampay isuang da pelayanan. Palogasan dat ilo na pabinabang nga mangulinaw
Boros nunga orongo isuang gesambayang miampai ka seribon de ginawo om pepaintalang kono gi kemunda kesaksian it suma apitit kasimbanan det menikid ko posiyon dati kobosugon om nagi kasanangan pemagunan om maya det ay peindalanan da kebenaran da timpu da baino zaman ini itino po boros dati pengaruh dati timpu dati o insanan no petinga pinataha ko kinorohingan igunoon dot moy pamagawe di tulun-tulun dot rumikot kuma kinorohingan kalimpupusan om sayran no pod iati no petinga sangulo ni nasili da pawayaan da babang pemagunan nga iati no pohom kasadia toko poin sadia toko dot potobilangon do kinorohingan diasingkan bagi Tuhan mongoid iati no petinga milo kinorohingan do gunoon do papababang di kebenaran montok katulun da suway no kasadia toko kamun no pulo no kasadia ili tampinay itadaw di kanihab tok loson di kaswabon sayran nakai da siran da hilol likas loson umbaya na di mini akan to ongoy akan nga ongo suab ged o kabani don sina bo tok noko ngay mati akan ni kada sina nga haro di hitang kapalo kulit tok haro dadi ginawod ay ako kurmadi kombal asadap tu dilo ka haro hitiud di bo nga iati no patihom sorohon na dati iati no po nga pinatabilang to ko kinorohingan rela harohi kogoyoon na ginawa dati pinatabilang to ko kinorohingan untuk papaindalan di tugas-tugas daw haro na day ginawa dati ay orubat tadadi leti hodia ka nga patanomon na dati isuang ginawa dati iati no patinga no katabilang ko kinorohingan dot papaindalan di tamodon da kinarahingan dat kumatit pemagunan. Moy antaban to kadad moy rapaw moy papaindalan di karorohyan da pemagunan. Mon nikid da poy panano da kinarahingan nga harohit buruon da pawon sayon iswanggat bobos sa asiriba iswang keluarga hirini bobos sa takoro itugasid di ikaraja ide ipinatumboy da kinarhingan umoyso isuang keluar dati isuanggot gereja lingkungan masyarakat om ibandar abandaran teko hinggo toko na po da paingian nga ino po hit tugas at pinatumboy kinarhingan idi nga mandati paindalano monikid da padati nga pinatumboyo to kono kinarahingan do popobabang idit babang ka kuma pemagunan moid insana na paylo nga kotarimo karati om papaindalan idit kebenaran dat pinatahak kinarahingan kuma pemagunan o kon makaalang-alang tugas to koti iati ni no pili da kinarahingan pino tabilang toko do papaindalan nila tugas sa mamabangil. Ilo na din isuanggat Matius 5 ayat 14. Iyo kayo na po nga pamabang o pamagunan. Iso o pagangatan, iso pinapapurimon kago kumadati, pinapasadar dati, iyati na pati nga babang o pamagunan. Mantadat o gumu ikadaw kalau mo kon dati o gumu korohian dati nga sorohon na iati na pati nga napili da kinorohingan patumboyo di pamabangkot kuma pemagunan itit boros-boros sa kinorohingan. To kompahilon to kanati pelajaran anaro hindi kasari oy 50 menit. Pahitian to kanati pelajaran nom ay mandati oputay dot
kasuabon da suab. Kano misisa takad isuang sambayang. Kinurahingan di asundu isuang kerjaan surga. Kung sikaw maya ditit kay sisaan dahay do kasuabon da bayno. At tumbayaan ni haydat insan pakagun no kapurimon ni hayd iyahay no patinga ipinatabilang no. Dot papaindalan nitit tugas-tugas at ay maya ditit boros dahay, kuasa, pengaruh, kahaharan dahay, am nagitimpu dahay. Moed ina pahi kebenaran nga kanud Columbus, binabang no kanud apiduo umad ang sana natulun. Hali piad iya di Tuhan nga harati kamundat keterbatasan dahay, kalomokon dahay, korohian dahay sendiri nga may na dahay anway panghupan maya di Roh Kudus nu gisamba iri na pam amu magantab dahay dat pati lambus karit aparagat isuanggat papaindalandat tugas-tugas it pinatumboyo na kumadahay. Kung sikaw tu hinakod mantamong o kandalanon o kapasen dahay data daw dabay no, santab di kasaduan dahay, ikonsutan dahay, nga pakitanan no, gisambot iyahay no pam pati lambus kasari paturi danggot isuang kakapasyan pananudan dat ayat ogirat kumadia. Ampunan tinsanan dosa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumad kay si Sandat ay kasuabon ba no, gisa mo na pupusan, hinako po hom kapiruba at ako kasuabon da suwap.